dobrom ritmu dodaj gas. 106.1, znam da znaš, Radio Kiss FM. I emisija Dnevna doza na Radio Kiss FM. Danas sa mnom i sa Bicom. Bicom ko? Neko ko je operisao slepo crevo, tako si bar rekao malo čas. Hoćeš da nas pozdravi on? Može. Dobar dan svima, ja sam Slobodan Vasić, a vi slušate Dnevnu dozu na Kiss FM. Jo, kad smo već pomenuli njegovo slepo crevo, ajde da ga pitamo odmah, pa kako je to bilo, Slobo, brate, prijatelju, zašto? Kao i inače, što je uobičajeno za to slepo crevo, u stvari napadne iznenada, tako da i meni se to desilo i prosto imao sam napad slepog creva i ništa, odmah hitna operacija i to je to. Bio sam u kući, pravo da vam kažem, spava, probudilo mi se na... Jadan čovjek, probudilo ga iz sna. A šta si poželeo Deda Mraza? Ništa, kako se zove, pisao sam mu da ozdravim. Dobro, pa lepo, skroman si dečko, a inače sada znaš kako povređenje leži, devojka mu vida rane, pa samim tim provodi više vremena sa devojčicom, znaš li ti za to Bicu? Ništa, kao što si rekao, uživanje. Možda neki ludi kamen. Ludi kamer o tom potom. to mora tek da utvrdim. Da, pa pazit ću. Eto vidiš, čovjek će da pazi. Na ludi kamen. Pazit će da ne stadne... Da se ne spotakne. Da se ne spotakne, da. Inače, zašto su... Bukvalno pričali smo ovih dana sa Radom Manojlović, sa Katarinom Grujić, su bre nešto pohabale glasove, imaju problema sa glasnim žicama, evo Sloba Vasić ima problem sa slepim crevom. Pitali smo da nije neka epidemija među zvezdama Granda, slušaj njegov odgovor. Znate kako, previše radimo, stvarno imamo posla, hvala Bogu, i eto, vjerojatno to uzrok za sve to. Dobro, a čega se plaši, na primjer? Ko je najveći strah Slobodana Vasića? Najveći strah? U kom smislu strah? Strah, čega se... A strah, ja sam razumio strah. Ko o čemu baba o uštipcima, izvini, molim te. Da, najveći strah, pa ne znam, eto, u principu nešto što je najbitnije u životu je zdravlje, tako da ja verujem da se svaki čovjek plaši u smislu da ga, eto, što kažu, ne svađa neka muka te vrste. Eto, da, slažem se sa Slobom, svaka čast Slobice. A ko je tvoj najveći sprat? Sprat? Koji je tvoj najveći sprat, da te pitam? Četvrti. Četvrti samo. I nisi neko. A ne, možda on mislio da si ti njega pitao za strast. A za strast? Pa i meni se učinilo, ali sad mi je rekao sprat, ali nema veze. Meni delovalo kao strast, pa onda ti kažeš ko čemu baba uštipci. Dobro. A dobro, nisi ni daleko. Aj sad, 5 do 7. Radio Kiss FM.